Ikaze nanone kuri mwese ndizera ko mukomeje kugira ibihe byiza kandi ko umugoroba ukomeje kubagendekera neza cyane. Podcast yacu kuri uyu mugoroba ku itariki 26 z'ukwezi kwa kane 2026 ndagira ngo tuganire duhereye muri Mali. Muri Mali ibyaho bikomeje gukomera cyane. Mu kanya Al Jazeera yemeje inkuru zivuga yuko Minisitiri w'ingabo za Mali yaguye mu bitero by'ubwiyahuzi byabaye ku munsi w'ejo. Ni ibitero byagabwe ku birindiro yakoreragamo, umuntu yakwita ibitero by'ubwiyahuzi kuko uwabigabye yapakiye ibiturika mu ikamyo aragenda agonga inyubako yakoreragamo. Ni ibitero twaganiriyeho mu gitondo byabaye mu bice bitandukanye bya Mali. Mu by'ukuri ibitero twashoboraga kumva tukumva Mali yose yafashwe mu gihe gitoya iyo biza kuba successful, ariko ingabo za Mali zifatanyije n'izi ngabo z'Abarusiya za African Corps babashije gusubiza inyuma byinshi muri ibi bitero nubwo nabo batakaje cyane. Video zikomeje gucicikana hirya no hino mu by'ukuri ziteye ubwoba, ari iz'ibyihebe byishwe, ibyafashwe n'ingabo za Mali cyangwa se ibyafashwe na Africa Corps, ari iz'ibikoresho by'abanyamali byangijwe, ibimodoka by'intambara bya Africa Corps byafashwe. Mu by'ukuri ku mpande zombi baratakaje kandi noneho kugeza muri aka kanya ntabwo umuntu yavuga ko ibintu biri under control, kubera ko inkuru nkurikije uko nazibonye muri Mali bameze nkaho bari mu kantu kameze nka ceasefire. Leta ya Mali irimo kuganira n'abarimo kuyirwanya. Murumva ko ntabwo ari ibintu bigaragaza yuko Mali iri hejuru cyane y'aba barwanyi mu ntambara, kuko ujya kwemera kuganira n'abantu mu by'ukuri kubera ko nabo baba bafite ingufu. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko intambara nubwo abarwanyi batagize success mu byo bari bapanze, ariko bafite imbaraga zidasanzwe. Bafite imbaraga zidasanzwe kuko mu byibuke twabiganiriyeho kare, inyuma yabo hari Ubufaransa, hari Ukraine ishaka kubabaza Abarusiya cyangwa se kunaniza Abarusiya ku mugabane wa Afurika, hari Union Européenne. Ibyo bihugu byose biri inyuma y'aba barwanyi. Solo barimo kurwanisha ikoranabuhanga rigezweho, drone zigezweho, nabibabwiye kare bafite za manpad zigezweho zo guhanura indege, bari kurwana intambara igezweho, ntabwo ari intambara ya parapara. Aha muri Mali ibintu birakomeye cyane kugeza muri aka kanya. Perezida w'iki gihugu nta kintu aratangaza, turazokomeza tubikurikiranire hafi turebe ko igisirikare cya Mali na Africa Corps bari bubashe kuba bametiriza situation, bagasubiza inyuma iyi mitwe cyangwa se iyo mishyikirano turi kumva irimo kubaho ikaba yagira ikitanga, Abafaransa bagatsindwa. Ariko nk'uko mubyumva ni imishyikirano ibirimo amananiza menshi, kuko inyuma yabo nk'uko nabibabwiye hari abashaka kunaniza Uburusiya ku mugabane wa Afurika. Ibyo rero biraza gutuma ibintu birushaho kugorana igihe cyose Mali n'aba Barusiya bayifasha batari tayari kurwana ngo bakubite iyi mitwe babatsinde ku buryo nta kubaha amahirwe yo kuganira. Icyo gihe ibintu bizakomeza kugorana, bizakomeza ari hasi hejuru. Bagomba gushaka uburyo bagira imbaraga zo kujya hejuru y'iyi mitwe, nubwo bitoroshye. Inyuma yabo nk'uko mubyumvise hari ibihugu byinshi, ariko igihe cyose hakirimo ibintu by'ibiganiro mu by'ukuri ibintu ntabwo biraba stable muri Mali. Turakomeza rero tubikurikiranire hafi. Turava muri Mali dukomereza kuri Iran. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi, murabizi uyu munsi yari mu ruzinduko muri Oman nyuma y'uko avuye muri Pakistan. Akaba yavuye muri Oman asubira muri Pakistan, agirana ibiganiro n'abanyapakistani, akaba nanone yahagurutse muri Pakistan yerekeza hehe? Mu Burusiya. Araghchi biteganyijwe ko ku munsi w'ejo azahura na Vladimir Putin mwenyewe. Araghchi azagirana ibiganiro na Mugwaneza, amubwira intambara igeze, kondisiyo abanyamerika barimo kubashyiraho, aho abanya-Iran bahagaze, ndetse banaganire ku byo Uburusiya bushobora gukomeza gufasha abanya-Iran. Ibi ni njye bibabwiye, ibyo bazaganiraho ntabwo babishyize hanze, murabizi. Ari ibiganiro Araghchi ari kugirana n'abanyapakistani, ari byo yagiranye n'abanya-Oman, nta detail barimo kutubwira. Nibiteganyijwe rero ku munsi w'ejo azaganiraho na Vladimir Putin, ntabwo babishyize hanze, ariko wabitekerezaho nk'uko nguko mbivuzeho. Nta kindi cyaba kirimo kugenza Araghchi. Araghchi rero akaba agiye mu Burusiya nyuma yo kwanga ibiganiro by'abanyamerika. Abanyamerika bifuje ibiganiro cyane, abanyarani bagakomeza kubakatira. Ubu noneho nabo barasa n'abafashe icyemezo cy'uko batazongera kohereza delegation yabo hehe? Muri Pakistan. Ndetse n'amakuru ari kuva muri Pakistan aravuga yuko imihanda yari yarafunzwe muri Pakistan kubera ibi biganiro yamaze gufungurwa. Iki ni ikimenyetso cy'uko ibiganiro byamaze gupfa. Ahari Hotel Serena muri Pakistan imihanda bari barayifunze. Nabonye
itangazo rya leta rishimira abaturage ukwihangana bagize muri iki gihe. Ubu ibiganiro bikaba bigiye gukorwa kuri telefone nk'uko Donald Trump yabivuze, kuko hano Donald Trump aganira n'itangazamakuru yavuze ati leta zunze ubumwe za Amerika ntabwo zizongera kohereza za delegasiyo muri Pakistani. Ubu ngubu ibiganiro tugiye kugirana n'abanya-Irani biraza gukomeza kuri telefone, bashobora guhamagara igihe cyose babishakira. Donald Trump avuga yuko barimo kuganira na bamwe muri Irani, ariko hari n'abo badashobora kuganira nabo. Ni ukuvuga ngo abanyamerika batangiye kwiremera abantu banze mu butegetsi bwa Irani, batangiye kureba ko bacamo ibice ubutegetsi bwa Irani, kuko nicyo bifuza. Ni nayo mpamvu Donald Trump abigarukaho cyane, avuga yuko abanya-Irani kugeza kuri ubu ngubu bataramenya ngo ninde ubayoboye, batarimo kumvikana ku butegetsi, batarimo kumvikana ku byemezo, nuko barifuza ko ubutegetsi bwa Irani bucikamo ibice. Trump rero hano yavuze ati turi kuganira na bamwe, ariko hari nabo tudashobora kuganira nabo, kugira ngo n'abanya-Irani batangire kwiyumvamo ko hari abakunzwe na leta zunze ubumwe za Amerika, hari n'abadakunzwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Ikindi Donald Trump yagarutse ku Bushinwa, yavuze ati Ubushinwa birashoboka ko burimo gufasha abanya-Irani, atari ko ntabwo ari ikintu cyantungura cyane, kuko natwe dufasha ibindi bihugu nka Ukraine, nubwo tutagombaga kwifasha kuri kiriya kigero, ariko dufasha Ukraine n'ibindi bihugu by'inshuti. Yirinze kuvuga Taiwan, ariko murabyumva ko nayo yagombaga kuyongeraho, cyangwa se yanze kuyongeraho abishaka. Ati rero ntabwo ari ikintu cyantungura ko Ubushinwa burimo gufasha Irani. Gusa Donald Trump kuri iki kibazo cy'Ubushinwa yavuze yuko Ubushinwa bwamutengushye, nubwo bitamutunguye, ariko Ubushinwa bwaramutengushye. Abandi bamutengushye Donald Trump yagarutseho mu kiganiro atagombaga kwibakirwa ni NATO. Ati ntabwo yigeze ihaba ubwo twari mu ntambara ikomeye, NATO rero barantengushye cyane. Donald Trump muri iki kiganiro yavuze yuko ba perezida ba leta zunze ubumwe za Amerika bamubanjirije bagombye kuba bararwanye intambara ari kurwana na Irani, kuko ikibazo cyahereye kera, ikibazo kimaze imyaka 47. Ibi ngibi ni ibintu bivuguruza ibyo Donald Trump avuga, ni n'ibintu bigaragaza yuko abanya-Irani mu by'ukuri bararengana. Ikibazo cya nucleaire y'abanya-Irani kimaze imyaka iyo yose bakivuga. Buri wese wakivugaga yakivugaga nk'abapasiteri bigisha imperuka. Murabizi ko abapasiteri bavuga imperuka baravuga bati Yesu araze ejo mu gitondo, cyangwa se araje mu kanya, iyeza aka kanya kuko isegonda n'isegonda ashobora kuza, aza nk'umujura, bakakumvisha ibintu byinshi cyane. N'ahangaha rero ntaho bitaniye. Muzabona video za Netanyahu akiri umusore avuga uburyo habura ibyumweru 2 Irani ikagera ku ntwaro kirimbuzi. Ibi ni ibintu yavuze mu nama zose za Loni. Mugenda mugasubira inyuma mukareba amagambo ya Netanyahu, murasanga nta na rimwe yigeze arenza amezi 2. Igihe cyose yavugaga ko munsi y'amezi 2 nihatagira igikorwa Irani irabigeze ku ntwaro kirimbuzi. Afite n'ibipapuro n'ibimenyetso. Ba perezida bose ba leta zunze ubumwe za Amerika bagiye baza bavuga kuri iki kibazo, bagatinya gutangiza intambara, ariko ikibazo bemera ko gihari. Uyu munsi Donald Trump atangije intambara idasobanutse kuri Irani, yabuze uburyo asohokamo, avuga yuko Irani yaburaga ibyumweru 2 kugira ngo igere kuri izi ntwaro kirimbuzi. Murabyumva ko Irani irabeshyerwa, kuko Donald Trump nawe arabizi neza ko Irani ifite ubushake bwo gukora izi ntwaro. Niba yaraburaga ibyumweru 2, ntago ziriya bombe zabo bagiye kurasa bizwi neza ko bazazirasa zari kubuza abanya-Irani kugera kuri izo bombe. N'uyu munsi niba bagifite uranium yabo, kandi birazwi neza ko bayifite, n'ibintu byizewe neza ko bayifite, babishaka gukora bombe bazikora. Ntabwo bombe z'abanya-Israel n'abanya-Amerika zageraho bakorera, ntizahatunguka. Mwabibonye namwe, indege z'abanya-Irani zirimo kugenda, helicopter z'intambara ziri kugenda, jet z'intambara z'abanya-Irani zirimo kugenda. Ntabwo abanya-Amerika bigeze bazigeraho. Niba batarageze se kuri izo jet, ni gute bageraho abanya-Irani barimo gukorera igisasu gikomeye nk'icyo ngicyo? Nuvuga ngo niba haraburaga ibyumweru 2, intambara abanya-Amerika n'abanya-Irani abanya-Amerika n'abanya-Israel babatangijeho ntabwo ari intambara yabatunguye, ku buryo yari kuza programme yabo bataragiye kwikorera ahantu mu majyakuzimu. Edare ni ibintu bizwi. Reka nze mbabwize ukuri, niyo nkurikiranya abantu bakurikirana iki kibazo cya nucleaire z'abanya-Irani n'intwaro kirimbuzi. Abanya-Amerika bamaze kurema situation aho ibihugu byose byumva neza yuko kugira ngo byumve ko bitekanye nuko bitungiza intwaro.
Iran irabizi neza yuko hari aho bizagera igakenera izi ntwaro byanze bikunze. Njye mbabwira iranium bajya bavuga ibiro 460, usibye ko nabo batangiye kwivuguruza, batangiye kuvuga ko bishobora kuba birenga. Ibi ni byo abanyarani berekanye. Abanyarani ntabwo ari abasazi bo kwerekana iranium yabo yose. Abanyarani bafite iranium itunganyije kugera ku kigero bifuza ko yaba itunganyijweho. Niba gukora igisasu bibasaba 80%, bamaze kuyigezaho. Niba bibasaba 90%, bamaze kuyigezaho. Ibitse itunganyije. Gukora igisasu rero ni ubufindo, ni igihe gito, igihe cyose waba ufite iranium iri arishi kuri icyo kigero. Ni ibintu byatwara igihe gitoya cyane. So rero abanya-Irani usibye kuba badashaka kuba bakora izi ntwaro, ariko ushaka wavuga ko ari nkaho bazifite. Israel murabizi irazifite, nta na rimwe yemera ko izifite. N'abanya-Irani rero bashobora kuba bazifite kuri icyo kigero, babizi neza yuko wabazanyeho ibibazo ntago bananirwa nabo kugusubiza. Kereka ari babwenge buke. Njye bari n'igihe njya mbihuza n'ibyabereye muri Syria, nimwibaze kuba Bashar al-Assad wa Syria yari afite intwaro z'ubumara. Murabyibuka ko yazihaye abanyamerika n'abanyaburayi. Yari azifite, abanya-Irani bakaba nta kintu bibitseho. Hari n'igihe njya nibaza ko ibihugu bisigaye by'abashiya bikomeye ari bibiri nyine, hari hasigaye Syria, hasigaye na Irani. Ni gute aba bashiya batanze byose ntibabitse bene wabo bimwe mu byo bari bafite? Utu ni utuntu two kwibazwaho tw'ubwenge. Ni utuntu umuntu agomba kwibazaho tw'ubwenge. Ibihugu bisigaye by'abashiya bikomeye ni Irani na Syria. Murabyibuka ko na Syria ubwayo Bashar al-Assad yari arimo kurwanirwa nande na Hezbollah. Ni gute izi mari zose bazitanze zikagenda zose ntibabitseho na dukeya bene wabo? Ni ibintu byo kwibazwaho. Abanya-Irani bari tayari, intambara yose wabazanaho bayirwana. Intambara yose wabashyiraho bayirwana. Hanyuma tugiye gukomereza noneho muri Ukraine. Muri Ukraine wenda tutarahagera, reka duhere ku muhanga mu by'ubukungu bamwita Jeffrey Sachs, muramuzi. Uyu ni umuhanga mu by'ubukungu, akunda kuganira kuri geopolitics. Uyu yavuze ati Donald Trump inzira arimo ishobora kurangiza isi, cyangwa se ishobora kutugeza ku mpera z'isi. Ati niba akomeje kumva ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba kuyobora isi ku bubi ku bwiza, iyi ni inzira mu by'ukuri ishobora kuba yageza isi ku irangira rya civilisation yari igezeho. Ibi nibyo navugaga mu kanya ku ntwaro kirimbuzi z'abanya-Irani n'ubushobozi bafite bwo kuba bazikorera. Kuba baceceka bakarwana intambara, ariko bagira hahandi bumva ko ubazonze bakaba bazizana kuko nabo barazifite. So rero Donald Trump nakomeza kumva yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba kuguma ari super power ku bubi ku bwiza, ni ibintu bishobora kutugeza aho hantu, kubera ko hirya no hino ibihugu byarakuze. Ibihugu bitifuza kuvugirwamo ni byinshi, kandi noneho za ntambara turimo kuganiraho zigezweho, zirimo ikoranabuhanga rigezweho. Murabyibuka ko ni intambara ziri guha ubushobozi ibihugu bitoya bwo kuba byahangana n'ibihugu binini. Iki ni ikintu Donald Trump agomba kumva mu mutwe we. Hanyuma dukomereze ku Burusiya. Minisitiri w'ingabo z'Abarusiya Andrei Borisov kuri uyu munsi yageze muri Korea, akaba ari mu ruzinduko rw'akazi. Hano akaba yambitse imidari abasirikare ba Korea y'Amajyaruguru bagize uruhare mu kubohora Kursk. Abagize ubutwari bambitswe imidari. Uyu mu minisitiri akaba yahuye na perezida wa Korea y'Amajyaruguru Kim Jong Un. Bahuye baraganira, murabizi ko bafitanye ubufatanye bwo gutabarana. Hanyuma tugeze ahangaha muri Ukraine. Muri Ukraine, minisitiri w'ingabo za Ukraine General Sirski, ni minisitiri n'umugaba mukuru w'ingabo za Ukraine General Sirski, aganira na Chief of Staff w'ingabo za Canada, yamubwiye yuko ingabo z'Uburusiya zongeye kubura offensive ku mirongo yose y'urugamba. Ibi nibyo maze igihe ndimo kubabwira. Guhera muri Sumi kugera muri Zaporizhia, Abarusiya bongeye gutangira gushimashimaho, kandi birashoboka ko pace iri buze kwiyongera. Umuvuduko w'Abarusiya uraza kwiyongera uko tugenda turushaho gusohoka mu gihe cy'ubukonje, twinjira mu gihe ubutaka buzaba bukomeye. Mu by'ukuri Abarusiya bashobora kwihuta cyane. Nyuma dukomereje ku mafoto y'abasirikari ba Ukraine bafatiwe muri Konstantinivka.
no mu nkengero za Pokrovsk ahangaha za Drobopilye abasirikare bigaragara yuko bahorose bakubiswe n'inzara. Ibi ni ibintu birimo gusaza abaturage muri Ukraine kuko njya mbibibutsa aba bahungu mubona barimo kurwanira Ukraine cyangwa se abasirikare ba Ukraine ntabwo ari abantu batagira imiryango, ni abantu bafite imiryango ahangaha muri Ukraine. Iyo abaturage rero muri Ukraine babonye abasirikare bameze uku nguku, niyo yaba atari umuntu wawe uhita utekereza ko n'uwawe ari muri situation nk'iyo ngiyo. Ni ikibazo gikomeye rero cyane kuri Zezenge nabo bafatanyije kuyobora igisirikare bagomba gusubiza abaturage byanze bikunze. Murabizi ko kugira ngo babone na za miliyari 90 hari ibijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu, usibye ko ahangaha ho wenda aba bari mu mirongo y'urugamba sinzi niba ubwo burenganzira bubageraho, ariko ubuzima barimo guhura nabwo ni ubuzima ikiremwa muntu kitagombye guhura nacyo, kitagombye guhura nabwo. Situation yose waba urimo ukubitwa n'inzara kuri rwa rwego ntabwo bibaho, birarenze. Hanyuma Donald Trump yavuze yuko yaganiriye na Vladimir Putin ubwo yaganiraga na Fox News, ariko ntiyavuga ibyo baganiriye. Donald Trump yavuze ati naganiriye na Vladimir Putin, nkomeje kuganira na Zelensky, ariko ntabwo ndi buvuga ibyo naganiriye nabo. Wanasanga Donald Trump ari kubeshya. Murabizi ko Donald Trump arahuragura ibigambo, ibije byose aravuga. Hanyuma indi nkuru twavugaho ni iyihe? Pakistan yamaze gutangaza yuko imihanda yafunguwe, twakivuzeho. Indege zitanga igitoro ku zindi ndege. Nubwo tuvuga ngo abanyamerika bari gutsindwa intambara muri Iran, intambara yarabagoye mu buryo kuyigarukamo ari icyemezo cyagora Donald Trump, ariko ibimenyetso bigaragaza yuko intambara ishobora gusubukurwa isaha n'isaha bikomeje kuba byinshi. Indege zitanga igitoro izirenga 12 zarandinze muri Israel kuri uyu munsi. Murabizi ko kuri Ben Gurion Airport hamaze igihe haparitse zimwe, muri Arabia Saudite zirahari. Mu by'ukuri imyiteguro irarimbanyije ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabizi abanyamerika bari baje muri iyi ntambara batekereza ko ari intambara izatwara igihe gitoya, n'ibikoresho bari bazanye bari biteze yuko ibintu bizihuta, babikoresha nta mibare. Iyi ceasefire rero abanyamerika nabo bayikoresheje mu kongera gusuganya ibyo bakeneye byose. Ni ugutegereza tukareba, nta wamenya ibyo Donald Trump arimo gutekereza muri uriya mutwe barimo guhiga wagira ngo wuzuye zahabu. Uriya mutwe wa Donald Trump bashaka kurasa inshuro zingahe zose urimo iki? Urimo iki mu by'ukuri? Hanyuma hano amashusho ari kuva muri Mali ni amashusho ateye ubwoba cyane. Ikinyamakuru bita TASS cyamaze kwemeza yuko ku munsi w'ejo Al-Gachi azahura na Vladimir Putin. Hano baravuga yuko mbere yuko intambara itangira kuri Iran, abanya-Israel bohereje systeme z'ubwirinzi bita Iron Dome muri Emirates z'Abarabu. Buriya niba mujya mubona Emirates z'Abarabu zirimo kuraswaho cyane, mujye mumenya ko nta yindi mpamvu. Emirates z'Abarabu ni kimwe mu bihugu biri muri aka karere k'uburasirazuba bwo hagati byamaze kwemera amasezerano ya Abraham, byemera Israel nk'igihugu, ariko mu by'ukuri bikemera Israel mu gihugu nk'igihugu, mu gihe Israel itaremera Palestina nk'igihugu. Mwumva uburyo Abarabu barimo kugambanira bene wabo. Ibi rero bituma Iran barasaho cyane Emirates z'Abarabu na Bahrain. Ni ibihugu biraswaho, babirasaho bihanukiriye, kuko abanyarani babifata nk'ibihugu byamaze gutandukira, birimo kugambana ku kigero kirenze urugero. Nibyo tuba tuganiriyeho muri aka kanya. Amahoro kuri mwese.